Na hwehwe Senegal de. Pese me no mienu. Ya be kuma ko pese ba ko be wu. Me nja wo nene me nja wo china because why ya be wone na wa kasa no me be ka wa pem se no me no e be hwie wo. Wa se chime to the sense me nim se wo ye illiterate kwasia. Wo na wo hu ka da be bia me tese sia me rent ne betini atọ ka na wo dem. Wo be to me se me ye o madam. Ana wo so afi na wo follow me. E ti follow. Wo be ye adwuma na matua wo ka. Wo ba be kasa tia me. Who are you? What the fuck you are? Say asantini. Asantini na me ye no kra na koma onya ya ko ya santini ba shawo so for mama obani say ne me afie di nkomo because me nim say oba people na obetimi alenki omama me say na me afie di nkomo because na me nim say ono na no den mouthpiece a oba MPP for no betimi ai den akabia ma me say e me ye nje me ba me choose say person ba papa e wodi me person ba papa wa animunyam oba papa din the same who is your baby's daddy me ba papa wo me wo ya ba je ne ba to ne nas na wo me ba papa wo ho me wo pecha 1 month ana oba je ne ba to ne nas odi hia baby na obonyom what did not take the so good jam you see me say ahawani na me ensape omunye ni monyam obadi me what me ko gina kwa ho ko charge obabesia what me akukuduro akogina kwa ho abotutu a charge pen wo be ho betoto me so efia Senegal adamfo your friend Joyce Buachi nansani ne one no enya beef no Joyce Buachi usu bempa kwa ma ni dio be mati so usu bempa konfo na obeda odem na ade chia na wo TV kwa bo odem na wo hwe na ayira no wasamba TikTok live na ensem wa be pragu one fight no de wo chire mu se one efia Senegal de ba ko bekum ba ko ene omo beef for mashas ye no omo de be kwa wiye pa till we die the beef is not ending anytime soon menne wasan adrag one Kumawood actress your friend Kani Gloria or the no so ababeka ho ene ensem no me de ebre wo be bibi mu de a kire your friend me Dan Kwesi Prince ene da wo ba no subscribe wa share wa me notification bell on your next episode onsa etumi aka na wo ye company wo ye brands ankrankra dwuma ko individual wo hwe me baabi a wotie mi free wo pese wo advertise e wo daily view gauge kasa fidie so ye je bresa da je bo nyuma ho de wuro di nyuma ho adanse ton nyuma o company de wo ye wo waso ye ho e kire wiase channel yi so a ye numbers ne da o screen so fa test ye marketing team no na ji emu enchiremu eyi abusia yemra yensem ne so na be bre kakra atwamu ni ana Valentina ejewa na hote din ba ko de efia Senegal ene na danfo pan ye friend no Joyce Buachi ene omode bom wotintankese no so men no nam so efia Senegal ba TikTok live be se 1 and 10 obechire mu se na danfo ye friend no Joyce Buachi de me de be ye wo me bo ba ni dua me ne wu aka wonsem o twekora wutwa san ne me se wunim sa me danya ne ya wo de wo twe ebeto me page free one na me fi u biem because me wo twani bi enti se me danya na mpesa me hwe me twa me de ahwehwe beto wo no ma fe me twa hye me bo voice bi akopie kwan a wo fa so de wo twe ebekire me twa abo ahya wo aboka wo bie kobo jantra wo hye condom wo de wo ma wo su bem kwase ampanyi ti so wo su bem padi without condom oba wuntimi control wo twe oba ye du wetanse ma be me du na wuntimi aduane ntoma wo bani wo twe kra wo twa sene me so wo su bem passe fa wo twe kire no mbera me no be start mu su me ko me ji mi sika wo ho mi sika me dia mo is about 30,000 me ji seska no one first seska na mama ya wo be ye sorry wo biase sa sika no emu 30,000 abedi ho me ji ma de Buachi usu bempa kwa ma ni dio be mati so usu bempa konfo na obeda odem na ade chia na wo TV kwa bo odem na wo hwe na ayira no ena metimi ne no ko usu bempa kwa wo ro ho ma ni di wo a wan hye condom to bottom jantra ni we wo nwinu papa usu bempa we Joyce wo ma ni di wo bo wasesa be usu bempa ememe chiri nyina asesa be ma we kwa ma ni di e bo wasesa kwase aba minsuro mo da ko no kwanim se minsuro no no efia Senegal na kasa kwa ya we se minsuro no nene china kwase aba usu bempa we kwa ma ni twi wudi ye jimi ti so usu bempa we wo ma ni twi wudi ye Joyce Buachi se me fra wo se yakọ blackmail obi a enko yo usu bempa enemi anka wo baka hospital wo kan alaji na okodi wo na utwa papa ne picture de se name fe kan se me ma ne se one person kwam dia ma sa girl no meje se the boys be yire na wro ne ho no obe sorry mema boys na beji omo di moto be hia waje ato nsuo nyama abokyere wa me fie nkonwa ensamanfo onu musu amunya no odonso na bi kan na so amunya no odinsuo ma akwala na amunya no odonso na bi kan na so amunya no efia Senegal okono de ne wa mokyere wa ne antoya ma na wo frɛ fom no omunyina ku se de onyoma tie kwase
yaba Joyce Boache ene ne ba ohima fakuma abosoma mutwam nsamafo mu wasase ase nsamafo mu nsuom edwiem atumfo onni me ne Joyce Boache ntamasem afia se wo ma me 300 million and also ma me 300 million a akono de ni antoanya ma na wo from no ene amochewa na wo from no omu ku no mo fa wo no manyina na ase wo ya bo bayifo wate kosia we me de ya aseda eduabo amabo Joyce Boache no de obeye na adwene se wo si akira kodane dua no wo seki hoda one grateful so to say papa yes okonyim ge yi wo no yes wan hye dan hwe no ye fiatras nigga ensama na okeka wo ni video ni mu man na ge nso wanya abotre so ahu no nso be so kanra esi nanim no so fa ya afia ma eno nam so afia Schwarzenegger be fa ho bodua frɛ na nanom abonsomfumo tia be wo bodua ma eye Joyce Boache nso e the Bible ene obigira Psalm 93 ebobɔ mpa ya kama ni nyina mu ye de abrew me adwen sɛ ne sisi na nka ne etuo e ya kwotwe ba bi etuo twere kyesa adwebrew e ya banso Joyce Boache asanka ne ho bie mu e na make sɛ one kani Gloria na afia Schwarzenegger sandi abani ka wo mo sɛ ɛna wa fa wei ɛna wei adi no ɛna wei afase wo de hwɛ wotimi bɔ kwasiampa ne bidi what must say kwasiampa ne bi ani wo atese wo kuna wa ware nsisia na wotimi bɔ ne di apapafo nko sa ne yakopɔ yɛ mi o apapafo nko a ɛna me so menya mɔbɔ so da because sisia na wo se ma yɛ mɔbɔ kra no baby a meti sisia me rent ne betini atɔ ka na wo da mu no wo se abaya yɛ o what must say me rent am tia na yi ka sure mo betini atɔ ka mo wo ka na wo da mu no o mo na wo and I was with the cast too long. That's fine. Also for my phone ba kula Some person can be talk I come and call Lagos and call the shop. Si kana me de call the shop and me de call Lagos no. E betimi atoka. My chicken ni bisa me kosa to so me private car di manim na me bus di machi me equipment gum. Ma hu bi abre. Nya na me ton me car. Sama bre me pese me e bibi foforo. Eti se sia wo da ka mu a wo na wo hu car da. What you say? Na ko time na wo di beti no. Na wo your boy. Me kwa wo hurisi mi kam. Enti na yakopa ya wadom na se wanya ka ni bia. Afa na wo hu life. Me no ka na matwi bia bre. Te se de na mafo a mo so no mako Dubai. Na omonim se Dubai ba ya na no bia ntimi nko no. Bele se go na. This is sikafo na akasefo na ekọ no. Na me di akọ na baba me ba twen me ma me fa me passport you mechi. Fa kire wo mo. Hwe. Me di 1 year ko Dubai. My respect, come and show your own. Me come and show your 1 year pay. Come and show your own. Dubai 3 times. I want pay connection just to change the Kumawood movie industry. Sasi kana me de ko Dubai 3 times no 1 year no. E betimi atwasase asida wo so ma me dia mama rent. But we are no bia we dream in the air. Eti sawuti baby na se wo fi se bia wo hu me show off. Se bia me nam social media me tete flight mo kokokota to Dubai. Me yete se dem ye ni bia. Wonni plan na ma plan. Wonni magenda why are they mission no be catch me say na se sia no tika mu na me fa taxi na me fa boat kura na me se me rent me wo mu East Legon Hills as se sia no 1 year betimi atawo car na wuti mu no kwasia me Joyce me nyama bodawo my yam pompo kura no and say mo ma me hu wi asesa mo ye fake people and I me bi sua nyansa te se me ni da ho eti obi enu obi to ba me life ma be deceive me biem na wasaka say na yes we are mu mefe we mu mefe that's fine wouldn't say Joyce me swagger girl tell me what you come asa no na wouldn't say me Joyce but I don't know your father wasra mo e dia na me faye minim bema efe minim bema o ye macho minim bema o ye tietia minim bema o ye bibia bi ba me na me choose say pese ba papa e wodi me pese ba papa wa animunyam o ba papa din de sen e no na ye asem no o ba papa who is your baby's daddy. Tell me. Eti wudi matam no. Na wo do ba papa din so aba me ya hwese ba papa wodi ya kwasia. Me ko mountain se ko fa bema bia wa ya stranded the content no. Ene ne me wo ma me akasa me tonku. E fa hwe bema no. Me ba papa hye me na se kom de me na ma ya mobokura na o wodi. Sa na me hwehwe. O fuite. So day. Enti kwasiafo ashibifo bia moto ho a na mo keka dia mo pe no me be se me kire o say shem I don't know se mu hu ni ye dia ma menye ni ye na hwe aha the first ayi mo hwe mo yo I hope se mu hu mo ye mo hwe mo ye
na mo hwe 1 year mo hwe akwantu nkwa metutu ye enti sa akwantu na metutu ye no sa sika no eti mi si dan de ma rent kani Gloria enti sa wo se wa ye yi a wo ye kankan we de me mpe bi kura ye wo ye kankan we nya isa nso bi ya ma sem to be channel adrian mba ya forget them forget them ka chanso forget them me ana me ton ye ka we me ana me ton ye anse ya anya hwe me ana me se me ton because me pese me ye bibi to kani Gloria wo se wo tika mu a wo ka no kura na wo se utwi ne sese ya no me de na ma ton no kwa ne bo ade nchen wo de no na we go ka na wo ti mu sese ya no kwa no me de na me se ma ton no ne bo ade mpo che wo de no me kwasa ke so a me ti me private car na ba Benz ba se di me wo de na wo hu owi ase garden fire de na wo hu owi ase wo enjoyment ba na wa enjoy owi ase e de na wo hu so no count evidence about because na wo hu is too much so for my na wo hu ka sama ba e se we na we ka me ba papa wo ho me wo ya ba je ne ba to ne nas na wo me ba papa wo ho obeje ne ba to ne nan so na wo wo ba papa mpom pese be obehu so no na wo ye useless bitch odan fuka ka me ba papa di wo ho awurade adom obeje ne ba kra to ne nan so hwe ne fe me wo pecha 1 month ana obeje ne ba to ne nan so etu omo keka se na wo dwani gya me ana wanhwe me ana o me kom de me no da bi o na ntisa o na ntisa na ya muti asema mo mpe no kro na ewom owo ho ma me papa emra eba mu a authority amiane se na wo je ne ba wo ye se wo je ne ba me fa ne ba ma no no anam se me fa wo ba ne ma no na kyena because me wo da me de ne ma wa me hu me ba ne biem eti me fa ne ma ena so wo fa ne ma me dia ene ekom be dew be ma so nim so me ekom dew de wani ba bra ma de akora na bre no anam se me fa ne ma ekom nkume eto onwa kasa kwa no hu se ma ya die because as a young girl am ne sikani se ya wo na fa me ba ma me se me fa ne ma na ma betena akra na me bidi pade ahwe me ho no ono wo hu se me yesile ku bi aka me da kwa ne ma no ji sika because omo di sika to so se me fa akra ne ma no na me ji sika me se da bi me fa ne ma no na ne kyena na ma ji sika na ne kyena enti se come de me na se motiti audio su bi ni evidence bia yes I was fighting for my daughter and yes sika na na me hwehwe me de my baby daddy was there for me na ye give me free hospital buy up no beje de bato ne na so hwa ne fe na wo ba papa we come and show us Oma was saying idiot. What I talk about 7 years and 4 pack and make so end life. Time will be come cause 7 mo jo washan. Mo can end life no. Say if I'm too good friend. Hey. All this joy first started What fear me can. Or friend can say can so. See body. Give them chance. Wait, so for mo. No. It's our sauce. But Machia na makwa. Nyame atua me ka no machia na ma. Me pese mi hu se machia na ma. Na ba mo. Ewiase wo se wotimi eye na wo se obi mani wu a e na kire se wase nipa no. De wo wu na wase fa to otim se de wo wu na wase. Na wonya woti ase de a. Hey, everything is possible. Everything is possible. No we boy mu wase. Nipa no be go no mas nika de bia wo hwe Sister, ase ni jam so na abaya wow oba papa eje ne ba wani abre komodo na wo so wo da bodafo kra na obeka wasema kire no kra benya solution kwa na wo nyi ne ba bia obeka situation enti obi be fise na dry so na adwini sa e na afia so ye ka ya asema kire ento wada o na sa to wa ho wo ma me kura obeka ko pem wo afi no yes because one medwene ho say obey politicians no yes enti di passe so no menye ni asem se matanfo kwa na danfo no kwa na omama hu say oni minni asem enti na wo say me nya kwala before do say onim do ka kire o ansa na woni di komo enti nyansa fo pe na bete wase
a Jimmy for no show. Follow me follow. Sister, me dear be any one Martin audio ni ma. Me ya na say e ti ma koma because it's shocking Yakopon say, ma me ka say, makodi obi kunu o, na nipa na hwehwe me abomudua. Ana say makos kame obi o, ana say omo ya ska ma ko mako jela ba ko mo ne na mo. Na say anko baby a. Nya ya mo. Me dear me problem ne say, anko baby a. Me ba papa eje ni kunu, eje ne ba. Me ba papa eje ne ba. Na mani a. To wada na wa chowo. Me ba papa eje ne ba na me su na me pam moa. Obi a ya show nkom so baby a wo de be ko. Obi asof mame, wo show nkom so on woda. Na Yakopon adom wa wo ba ni bia. One comment nako. One penny because of the shit atam for the wo. So no so just na yesi on no. On so awo. Yes. And na yen so hwe abusia fo hwe. Hwe say as a young girl wawo na ye sika to wo say Jennifer akra ne mame. Na betu na gina. He mo me blavo mo salute me. Because my idea because that time ni mo no na me nim say me sika na metumi dey 2 kwan. And na metumi dey business bi. But you do me no say that she ba no kwa onyi no beka say me ye slave queen manya time ahwe no tina me sika na me ja no. Eti ekom dia deme because when you saw me ekom deme a me die like before the pressure be na be bre no. So how dey comedy fufuo no and we afi no. But me dey ma bom yem. E no be beka say na na afi edi nkomo bebebe na ma me na wo sisters mo wey. Ma me ni mo nyina me sisters mo nyina ya wo say me na afi edi nkomo because me nim say oba pipifuo na oba tinya link o mama me. Eti na say me ni abusua na me ni abusua ko edi nkomo. Me wo sisters papa me no bodi nkomo. Ba me ma me ni sisters mo nyina ya wo say na me na afi edi nkomo. Because let me say no na no dey mouthpiece our be MPP for no betimi iden akabia ma me say e me ye nje me ba it's the problem ano no e na ma ka na me say nyame obetua mo ka ni mo afia no mo ka no nyama wo say say a that the lumba nti na ni magu ase wonim say wo ko yi e na ka asem abedu na kusia se wani mo ase so why is position was said she met with the sense me nim say we illiterate what say now what in life no say ka say me man go school was say me man born me man go school when I was say wa go school na we akọ university mpo no I dey let abrewa let mu damage control say let mu nyama huhu say what to me ready what the Bible say because we say what the go be mu ase and ya me na tanya bawo and Yakopon na tanya bawo na ifeso sinegade wuti na ye me se me no mienu ye be kuma ko pese ba ko bewu me nja wo nene me nja wo chire because why ye be bone na wa kasa no me be ka wa pem se no me no e be hwie wo obe kasa Bob Marley mi ano what you see when you was sia ya be urade Yakopon me say nyame na wo ko fa no wa fa de pa wo say yesu de wo na say me afre na be say na me bia na Yakopon for me kwa si nyame friend but no na afre nyame wa friend no eti wa friend nyame eti si Yakopon na e kani godo akasa friend no wa twuso de pa na mana because na ni be gu ase but obi Jesus di be bata no no ama wo say yesu moja le ti ade hu ti no ate ne kakra ana mana ye ni pa ate no kakra mko ni na ana mana ye ni pa obi for da ni ba we ate tetewe sweat it madam wa wa wi awi on koda ana me ton ye ana still kwa me pese me toka kra e ka man kwa Lagos akofa ne ma a me je shop e ka me shop na da TikTok ho no wonim say dem me je no e na crash shop me je 20 cedis ye did 20 cedis e man to cry say it is that shop na me ti me je no 1 year no a me sa kwa Lagos ko fa eni bo straight in the bags me ni US na e go me shop ho no me kasa me ka bo ma e beti an toka akwa beto bo tu na mo di ayi uba for no be e ka metina to bi da ya ya me ko bi aba na ni mu but me ni ma chika chikas ni bia wona wo kada ana afa na wo twibi eti twibi because we beto me say me your madam ana wo so afa na wo follow me eti follow kada wa man spoil aduma mo wo be ya aduma na matua wo ka wo ba be kasa tia me who are you what the fuck do you think o mo ni say me wo afeche wo mo ana me say ya santini wonu du dom asantini na me ye no krate na koma onya ya ko ya santini oh boda ana wo ntimi wo ya de wo ntimi nya santini eno kwa ya ni ja because when you say oba e was sanity o no bia po nim say wo free e friend say sand ma o free o boy and bole boy no bia po nim say free bole boy a boy like that we any pa ye kan pa bole boy
me say can you glory na was say na why ye na minim da odi ye no abaya wo si kwanda wo ye mu show them na why ye kra na me say me de eyi o 1 year me de ko Dubai to aso me ensa se wa hudi a e bia fe na wo ba behwe me de 1 year e ko Dubai to aso 3 times na saka me so na Dubai e na ye fufufu no na ne boading wo be kwa aba no na wo sika crowd wo betimi de sidan na ne boading metimi ko me ko di 2 weeks hotel me dem kwa yesen into the mega channel say wo na metimi ko na do for ma wo so bon pa say wo de en ko for me because so for me ma ta say obejao sister for show flight obejao na ta ko ba ye no esa ko pesa connections ne links no a me ko 3 times no sign Kwa manantu onantri de obo awo both from set to night season bigger question na wa ogina so won se satan na oye no ho bosom no hwan no etina na stardom ninti no akali go yakwa pese obi kwa be kaka bigger question no o kasa bigger question no office da papa kojo aboso wo ya to the sense obi di agrada atam because agrada afa bigger question no ye adwuma wo ni station eti onim se agrada edi bigger question eti atemidie odura kama do panya ye na wodi hia ba bi na obonwom wo wodi na di not take the so good twem you see me see ahawani hey come men information bo na me ensa pa omunye ni monyam madi me bo me ma me ensa oboboy na ahwamra boy oboboy omunya nyam for oboboy asaboja ana we bi bo ana popo obo kan ni the pon so bo kan ni tukan sa ni so adu no ma hwe sa enti sisi apa busa no say me fa yo go bodi enti wa kasa kura kan ni glory enti obi kura I send high power for so when they kura e ka wo screenshot to ho but to ba hela ko de bi ko be ko da to ne wo drop that so that chale ma say mo hwe aso se ya me high useless money da for na ni monyam pen asset woni ani monyam nti no be papa bi aboti mu obabom e se be papa oba na brabo ma ne igi prophet na obedi mu na odwane jano na be sin na papa kan pese kani ko papa be bi so ne na wo ye asha oba no o hwe wonim kwani gloria ye nyina menim se e ma de ye nware ye twetwetwe mpene de ye ya shawo fo ni na wono no the golden tulip kumasi golden tulip na charge you what say a shower ye charge ko gina kwan so ye sika de Joyce ma ye bi da kwan na se ma ye bi da e ka kam ma wotimi ko gina kwan so ko charge e sika wotimi ko gina kwan ko charge obabasia wotimi akukuduro akugina kwan ho abotu to charge pen wo do ho betoto me ashawo ni kobo wa shawo kankan 90 years na ma wi school wo na ma fefo ni betetetamanfo store ano baby so tonton credit MTN ebi so tonton sio traffic mu ne ma na me shra eti be ko papa no na young girl 90 years 21 years ametima shi mu ameda me come hey obi wo ya obi potensi me intimacy the power of young girl obo fare ma me nya genjo tikete ma yedai ma worry preserve me because that time my sister na me namu a me ring nie me ntontwene ye me ojaba e hona me kwato me pese me bani nyina na ma na ne dia ye chain ato ne kom uwe ya escapa because me to ye na che pesa time no e kosu dia so abusia na nsem Ghana ade ye ni azundi dabi na nsem ni bi no ye be kosu de ne de akiri ni nyina mu na ya de be bro besrew so ba no subscribe na abusia na tumi akoso akonanim ye from me dan kwesi prince makra